Munas amigo, kay wata tu kapusa. Imatatas kay watapi ruaranki. Ashkachu planificación ni garga. Ashkatachu pensaránki ruaita tukuy imata. Tal vez ruanki o tal vez mana ruankichu. Mana yachanichu. Pero munas amigo kay wata tu kusan. Uhmuso wata jamusa. Y felicitay que manchay naganta. Porque kay tata Dios pas palabranta gaña burisanki. Ay ne yatata uyarimusanki. Kay pagarim pas tata Dios pas palabran. Parlariwanchis, maipichos nuganchis purinanchis tian. Dios pas ritmumpi. Y mayatata Dios purin. Apura purin chaya, apura purinanchis tian. Kalmayawan purin chaya, kalmayawan purinanchis tian. Chay manta kay pagarim parlawanchis matinal. Dios pas palabranta ñaurisun. Kay libro de Hebreos hatun tagainin 12. Hucho itagainin Chayta kunan ñawrisu. Ay nata diriwanchis. Tukuy chay may ashkarunas Dios pi hapikuspa paypa k'achayanapaynimanta willakorqanku. Palabrampita Diosqa paykunaq kawsayninkumanta willan. Noqanchikta sonqochanawanchikpaq chayrayku atipasqankumanta yuyarikuspa noqanchikpis tukuy sonqowan Diospi hap'ikunanchikpipuni kawsanchik tukuy hark'aq imastapis astawanraq muyuyninchikpi hap'ikuq huchata hich'upunanchik Diospi suyaspapunitaq much'unachik. Dios pas ritmumbi purinachis. Kay texto de la Biblia parlariwanchis. Maypichos niriwanchis noqanchikta qankunapis purichik. Usumaq testigo sina Dios manta. Aynallatataq ama desanimakuychikchu. Ama dejarpaychikchu oracionesta. Creenikichis hasta wan hatun kachu. Aynallatataq qankuna yachankichis kay batalla, kay lucha, kay papatapega mana runaswanchu. Sino a batallas ninchikqa tiyan kay enemigo de Dios. Pichos kay tinieblas, kay laqha mundupi payqa kawsan y dueño chaco. Pero munasqa amigo yuyarikuy. Qaqa ruwawaq tukuy ima munasqaykita. Pero yuyarikuy Dios tata tukuy imapi juzgasonqa. Payqa sunki kay libre albedrío nisqata. Pero yuyarikuy managan dones, talentos kapusunki chayta usanki paypas voluntad nimbas chayqa munasqa amigo Dios udia cuentas mañasonqa. Aynallatataq mana haqaypi mañasonqa chayqa pero kay hallp'apis rikunki nanaykunasta. A veces unaqa nin mana noqa iglesiaman riyta munanichu, mana manchay malos hermanos kanku, pero mundoqa buenochu tapuriyki. Sumaq buenochu mundoqa. Mashka kutitataq qanta decepcionasunki mundo. Ashka kutista pero sigue kay mundopi kawsanki, sigue mundota creenki. Tal vez kuti decepcionasunki, tal vez cristiano pero kunanqa chayrayku mana iglesiaman riyta munankiñachu. Pero munasqa amigo ama phiñakuychu Dioswan. Diosqa Dios. Pay munakusunki. Y chayrayku paypas yang nisnimpipuni puri. Aynata tukuy creíwan. Chayrayku kay apóstol Pablo niriwanchis aynata kay carrerata ñawpaqmanpuni rina. Ama sagerpanachu. Carrera cristianata Dios pas kallpanwan ñawpaqman ri. Munasqa amigo Dios pas bendición nganwan kachu. Kay día kama.